Teka nama motor. Motor Honda. Honda apa? Honda. Tak nampak Honda. Honda Cup. Ni Honda ES5. Honda X5. Oh, 125 ZR Yamaha. Okey. Baby RZ. RZ. Betul. Kapcai. Kapcai. Semua kapcai. Tak tahu. Mak ni apa ni tak tahulah, sorry. Super Cup. Okey, semua kau. Modenas Chris. Ini bukan Honda lah. Tak tahu. Yang ni pun saya tak tahu. Motor Suzuki. Alamak, Suzuki apa Ini budak-budak endorse selalu pakai RG Suzuki RG. Betul, RG. Motor Yamaha. Nama brand, nama model motor. Yamaha R5. Yamaha. Tak tahu. Tak tahu. Aprilia Yamaha Aprilia. Motor besar. Tak tahu apa. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you hide behind